nshimiye Imana kwanza kubashitse hano. Hari ibibazo bagiye bababaza kandi ikintu yakirambitseho kiragoye mu buzima, sinzi ko mutangire utazubesha. Noneho hari uherutse kumbesha, ndavuga ngo noneho ihuzu nsanga yadoda ndayambara. Ndavuga ngo ibiribaya ibikanzu ayikanga. Abakobwa bari hano twokwigira kuri abo, siko bimeze. Abahungu dufite abandi twobwira gute twokwigira, tukaze tuba mu ikanisa gusa nk'umutako, siko bimeze. Tukabe mu ikanisa nk'umutako. Nababwiye ngo impamvu je iriya nza nimba muza kureba ibyo ukora nzanushiramo ijambo ry'Imana, wenda nkavuga nk'ijambo umuntu yomutangaza. Hari ijambo ryanditse muri Yeremiya 25:27, aravuga ngo mumwe musinde, ngo mugwe muruke ubutajuka. Mu by'ukuri sindisobanura kuko nyine bikwiye, ariko impamvu ndisomye riratera wa muntu utazi Bibiliya kugira amatsiko, bituma avuga ati iryo jambo ribaho. Nimba atagura Bibiliya arayidownloadinga avuga ngo reka ndebe nimba kuko ribimo, ejo azogira inyota afatirwe n'ahandi. Ikindi, urubyiruko ikintu cya Bibiliya mugira nti abazigira ni bake. Bibiliya ko zirahinduka. Ejo bundi uzoyigura Nyabugogo, nuyibumbura usange inkuru zajorije mu kuzipirata. Muzigure hakiri kare zikirimo amajambo mazima. Siko bimeze. Hari uwambwiye niwe ngo ntazayemera ukuntu ngo Adamu na Eva bari imbuto, ngo azabona ko ari nk'ikibabi c'urumogi n'uco cabateye gusiga. Turumva nuko adafite Bibiliya. Tutunge Bibiliya izituma ibyo bavuga no mu ikanisa, uzuge ririya wenyine ukabitekerezaho, ukavuga ngo wenda hari umumaro. Niyo mpamvu hari abatazavuga ngo gukoresha Bibiliya ngo muri komedi ngo harimo ikosa. Niyo mpamvu nimba ari amakosa mumbwira, nzanikoresha kugira ngo utere umuntu inyota gusa nyine nawe aje gusoma. Niba nzangiraga nabi sindani. Amen. Amen. Ikindi, tuze tuza mu ikanisa tidutwarwe n'amarangamutima y'igisirimba. Jewe nza ncuranga piano, nzi gucuranga piano sendi. Iriya uriya muziki, iriya ndirimbo we ko bashizemo timuzi icyo isobanura, ariko izibashimisha. Umuziki cyo bisobanura ko ari umuziki gusa. Niyo mpamvu tugatwarwe n'umuziki kurusha ibyo wa muziki kiya gitumunezerwa, kiba ari cyo mpamvu, ariko umuziki tuba impamvu. Umukecuru umwe baririmbye indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo atuma kiranuka, atuma kiranuka, atuma kiranuka, atuma kiranuka. Ngo data urasubiramo iyo vensi ntuhagarike zihangane, ariko isubiremo kandi utsinda ntabavuga ngo atuma kiranuka. Ushaka hantu kuri iyo ndirimbo bavuga kunguka turahura, ariko ikintu catumye avuga uko ni amarangamutima yabiteye. Ko mwumvise ko yasobanukiwe, ariko ni amarangamutima. Tukaze hano kuko twaje muri overnight bakubisemo igisirimba turagiye ngo twumve ko bibaye byose, siko bimeze. Tuza tunezerwa nyine bituvuye ku mutima. Hari ikindi kibazo mwagize ngo mukeneye abakangurambaga. Iyo umuntu akoze virusi azakora na antivirus, yakora iradiyo agakora tuzi yongeza volume ntigabanya, kibaza
kubera ko yaba abakangurambaga ati abasinzirizabaga muri abo mukeneye bo ntibarimo. Sinzi niba bacu barabumva b'icongereza ariko mwihanganira murasobanurira nje icongereza canje n'ibiki nigeze kweraza kukivuga ariko nari nasanzwe ururimi sindikiza kimpira cyane. Umugabo umwe wavuze ngo icongereza mu kuri radiyo kiza kimumarira amabuye ya radiyo gusa tuza tukibashaga turi benshi, ariko ndishimye cyane. Uriya Tresor nzamura ikiganza pana uriya muhungu azafasha iriya ndirimbo yateye ejo umusaraba yari ndi kumwe n'undi muhungu ahantu tubaye turya ubu babaje gukinda kunda kubigeje n'umutsima tuza tukiranuka imyaka ibiri yoshira itatu igashira hari kawunga isaramba kabisa. Arayiririmba tubaye turya umutsima mbwira umuhungu twari tumaze ngo atari kwiba kubera ikintu iyi ndirimbo ikoze mwanyura nk'itori zine zisa nk'izo ufite uje mu nguni imwe naje nje mu yindi twiterane murakoze cyane bantu abashimisha arakoze. Murakoze mukomere Imana amashyi.